Lesicelo senkantolo lephakeme yokubuyeketwa kwetigwebo saphikiswa yi-DA ne-EFF. Lenkantolo ithi hulumende akahambisani ke nekusekela lababukene nemacala ebugebengu emuntfu losebentela hulumende nobe loke wasebentela hulumende ikakhulukati nakamayelana nekungetsembeki nenkhohlakalo. Lenkantolo ithi akusebenteli ke sive na hulumende kutsi kube khona labangabukani nengalo yemtsetfo ngekusebentisa tinsita tembuso. Phambilini inkantolo lephakeme yatsi bulungiswa kungaba ngukutsi Zuma abhadale le mali lesevele isetjentiswe ngumbuso kuletindleko takhe tebameli netinkantolo. Inkantolo lephakeme yekubuyeketwa kwetigwebo iyavuma kutsi loku kungacinisekisa imigomo yemtsetfosisekelo ekutiphendvuleleni nekusebentela ebaleni kwebantfu labasetikhundleni kuhulumende. Zuma ubukene nemacala ekuntjintjisana ngemali ngalokungekho emtsetfweni, inkhohlakalo nekuhlomula ngemali ngalokungekho emtsetfweni lamayelana nesivumelwano sekutsenga tikhali. I-EFF ilinganisela emkhatsini kuwa 25 kuya ku-32 million wemarandi imali lesetjentiswe ngumbuso ekubhadaleni tindleko tebameli baZuma netinkantolo, kantsi i-DA yona itilinganisela emalini lengetulu kwa 16 million wemarandi letindleko.